Thacia wa muimi ni na ukethia mwana musese na nautho chaingi thini wa kilungu cha keli cha wase wa muimi vala tunanena na muimi na nakuya kana indi nitukuka tunanena na mutaalamu nikena twende nonena nisia maundu ma uimi makule witha winamo wisethani wa kwata usungi wa mona utundu ni thani kwa thicha kilungu cha keli kwete ya mutaalamu tukatanduka maundu ma uimi on the makene na chuma kithelu tunanena ye maundu ma uimi wa inyanya twamana bana sarene wekana na hata ndo tona kusakwa mbeo ya kuna ndo tona wekana na kubakivuyo na mutaalamu witu ndo na kwa thete chuma kithelu studio nikenda indi twende nonena ni maundu ma uimi wa manyanya muveno ndo kufika yingi. Asante. Yes. Likanya musaisia niwe musaisia no inye ola mtaalamu ni Robert wa Matata. Yes. Yu ni tunaimia na twayumia twasa kwambe o kivuyoni mpaka unambie na ikua simu sana taiso bandithi 3 weeks to 1 month. Yeah. Umana hata kana yu na yakwa puya bika ni yakutwa mundani usiasia mato mato ondo ina yente na kuyana yambie sia itu yambe ya keli alafu ikampatanga kaso kasebya yo kakwikia ka branch ka keli ida very ready mudana wa kukuisia manana maku umike no twa mundani mudana usu wika na mota wambe ya wika hata nikenda kumangithia kana upe ndo wika na mudana usu witha wili hata wa kukuisia manana kuma kivuyoni mpaka mundani. In fact you onape kindu kingia ndo mata kwa tasia pandu pala pa ite in fact mudana laji wa ukuesia ni wota thego ni kwikia nasari ya kigupyo. Yes. Pala wa thego ni kwikia kigune pala metwaite I field in. Yes. No ndo manyithia mudana usu no apana you nasari mudana la ukuesia in fact ona yaite kwithwa dry lakini ti dry kiasi kwamba with you ni kwitha interfere with inola o nindo wa kawaida nikana with you think twice ni kwambesio mebundesia masabu mako ya field so that is one of nindo ila kimwe cha kume prepare kudhiba ya mondani so umekuwa na mindo su lakini yuba wenda wanda ni lazima beza penyo pe patitu ko tupanda ni kana tukangithia kana twamba ngithia ni kana tupande no inana wamba ngithia pala upanda. Yes. Nikana utone hindi. Nikana utone. Na mimi natone anusio kava ngini kana wekata. No, urongelela after 7 days. 5 to 7 days. Kungithia? Yes. Hai. Ndo utongelela immediately. Wakapando mundi. Oneka hiyo kama no. This how is hiyo ndio isapika. Usini mumea na mumea wa mina ubanda wa transplanti umundi. Umenenga yola wakati wa kukwatania mei dhambi kwe mandia nyau dhambi kwe mandia nze na nicho kitumii tumenenga evinda ya 5 to 7 days watongelela kigu uju mume wasu wose yakose lakini yu keke kigu like immediately na kwatesha kigu kwe so kwate yu wasu kwatana vina kwatana vina response ya mumea etina wa transplanting ne kaumo kauju alafu ndo yoko miki yake ukamba kubyo vitu yue yake aje ndo kitawa ni panja meza na kuiye kungithia kutegemeana area hiyo then compound with awe no byo kunenge ndo kungithia after 3 days inondo ndozo ngithia one wake t recommended okay t recommended ona no ngithia like immediately lakini nako ine kana mume wose kwa mituki wamba wamene kaumo kauni kana wako wiki akiwi yose yendete kabisa to transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the bami ndo nivena pa out right in the field ni wet anyway ando so transplant more than 5 sasa za monza nenge na yu ya wesa uko na sasa no okay usini muemi wa kana sini muemi uemete small scale yes no you uemete like 10 acres you do afford kwithwa na wakati wa kwasi ati ni transplant kwa jam ati ni se kana na late in the evening no
You can transplant anytime. Kila cha consider ni pa field in with ni very wet excess kabisa with kiwo with in fact ona wibanda ndakane. Yes. Utone hata kamomea kanga kana ni cha no cha udhi wekate utona obanini ucha kikalika like this length alafu yeke kanana kako no ekate we seal of another problem wibanda yako mundu kethawa minicha aiye na ti manpower ndo sio ka ukosa ndo nengi andu make balua ningi twaisi ni biashara ni biashara yes na biashara no ngina we invest in it yes ila ubanda manana ba amundani wibanda na fertilizer hiyo DAP yes yo DAP we kopulana no muthanga winyithe kana wanyithe we kwilela yo lui kana DAP yake awata wiki wa fertilizer ni we define we kia design tofauti pa ila ubandiria ilo bandiria no wiki la tumita broadcasting then the faro ilo seweki pala uko banana mako ku broadcast nikola kwechu okati nundu ne ko dissolve wanyo nekigu with eju area sije na fertilizer aya still pala ubandiria nundu saingi no ule utumia cha wakitota manyo thima wakitota manana ukakitoma temea thina ndipo huwa temathima ni woka okekisia ukekisia mbolea uyo kwa banda so mabinda maingi suitha ya advisable muno nundu fertilizer ni the itono scotch the itono baby yes the itono vyome aya alternatively no wambe ko banda na this day ina to kwasija kutongelela ke nundu fertilizer ujekia wabandu pomo nongina wiki biba kitu ni muthanos watongelela kewu indo yoka kwikisia dia tamu mewa kununu wejekisia opaute so you can either plant no muthanola no wiki imane ila ubandiria aya no wiki broadcasting ya area super ethwane ila faro to sobasia ukakita kwikisiu pau kana ukambo bandiria na muthano wako tongelela kewu indo yekia nindo yekia yes na you know fertilizer wamba ungithia ni kana weche kana wekasia ni kana ungithia ni kana weche yes DAP idha ina yeka hata kwa mumea idha DAP in fact kila kidha kiendekana ni madini metoma phosphorus itete ya ndinu wa root formation kwa kama jicho root formation ni zito wa mei you so you phosphorus itete ya mei so ndo kama mela kanini kaisa kwesela meine timatone ngwati kaso kaisa kwesela meine ku kila kwendeka ni this strong na mingi ne kana withe ya katethesia ko DAP da ina nitrogen na phosphorus nunda ammonia no nitrogen tu DAP siam lakini mono phosphorus no da impingi diammonium phosphate yes ko that phosphate ne kwenda kayinde no amindo wasisi mbolea pe design la ya ndikito yetha ni DAP with yaba kwa D bandikito percentage ya content la hivyo wasisi mindo na DAP with ya AP niyo nengere kumaanisha kana nije kwenda pau yes faro isi ya manana tutemata faro ya manana itegemea na isu si mindo definite ikita utengemea na mkulima so pe faros okundu kungina atembete na thinetia andu mekwika very wrong rathigo ni utema ka faro kaidu katheke kathengiani nundu kiigu no ngina kiritainike na ndu ritainike kiigu ka faro ni kabwana kamutalo ka utwaje obviously buni ve kuma na faro si wathi tangaliko cia Kajiado withia faros kwa isobwa si itagwa na moto isobwa kindu kibwa nesa ni cha dimension ya either 2 meters na 4 so ukabanda kasani ni kama thembozo to sa isobwa to santo thembozo na kwigonge masoba cia tubwana muthemba wa mutau muthemba wa mutau sio then fine lakini kila ngwetani kama tarugethe kam nesa nikana withia wa bande na this side na the other side with you where the way yake igu weke mbolea ni retain pero ndio ni maita matumitalu very deep kauka yeza kwa ni nana yes inana tutani asiata
spacing nana itegemea na ile variety ngurabisi kwanda nondo OPV no bande spacing ya bakubi niki nondo yigela o sija bani population nondo no ese de usiamo no tigo de siamo no ku population na de kaati na de grow ya kwithwa de nene sana ku mindo spacing ne abakubi but hybrids spacing ya yone ya up to 1 meter 90 centimeters. Yes. Up to 1 meter niki nundu kupanuka kwayo ipanuka muno na kwa unundu kila tu kwenda bani ku maximize production na one of the factors ila why tekwikia maana ni kabisa bine kano make sure kana no production yo kaneza ni spacing nundu spacing irete yesenyo mumea kwetha wina bina na kuonenge kila ukwenda. Yes. Inana ni baloka ukatumba na muthanga nikenda yume nkabingi na isiamuno yikawata kwa relesi. Yes, kila kita aim ya kutumba design yesu no be nana ni yongamete design yeno na zimete yes to branches mindo circles. You know ukita kuikonza nuko ukaikomya muthangani nikana aim ya mindo no se pala wa komensiu develop ya to meli no kona ya develop to meli pa muthangani imaanisha kana more circles ni sikwingeba na circles tweka uno circles ila seingeba undo circles seingeba imaanisha no nigo malana umekuta mema ingi kuno ale ya kuongela nyo ya kuongela usiai production kwa metuki ni maume bala muno ala mathina cia manana ala mathina cia manana muno pio ni midudu ila tusitaji pes ita tuweti kwa mbisi na zarini cia kutilanga cutworms pe midudu ingeze tawa thrips ni ila tusita sucking pes yani kusasia kalaka kaluka ukamindo eventually yambisa kwikata yambisa kukauka thrips pe unototo no mesie. Yes. Venandawa kabisa sia udhibiti thrips wathi ndukani wasi au newendawa sia thrips. Yes. White flies bado the ndawa so white flies ni very tricky sienda mundu ipo kusiana kwa nimetukene sia matumbe mayela kasi matumbe ingia at once kwa ulienda ukoni wanda ametukimetuke na ndawa very effective. Yes. Pe ungi uti zita mites ni la isusi atwa muno nikito especially ban babe da pe dust muno industry yetekese mites ni la sisi atae nano kona baadhi lo ambisia kusovya kendo ukampu kitaone uyunde man. Yes kitio kwa kindu kipana kuya baadhi lo na wasi ko yande no siere ya jisi zita mites na babe pe bawona na baadhi lo ni sio na bandi ni yo ila ina dinamo okethera bayo lunisio lakini bandi ibwana utambe yani bayitina ina kana etunda etunda isu itawa ni lack of calcium ndini wa mindo ndini wa mumea ila mumea wakosa mindo si calcium niwambe yao bivu pia usu ni wetawa ni irregular watering undu ukethia consistent ukethia kiwo wekea chuma ki na kwenye sepela mumea no respond yato take ya kiwo Monday to Monday jua akilia Monday woko twaingi kuwa Saturday that one eventually ni no yete tenoso tuimina ni pefa wiki DAP wibanda pefa fertilizer ngiwe sa kwekela ba. Yes no ngina weke top dressing na CAN umekela ba CAN wiki ya joko bisha 1 month. Yes. Pe inge kwa wiki ya fertilizer. No wiki ya bado na UC that yani na ukona ile tusita foliar. Yes. No. Even there flowering ya kumemala. Yes. Okay. Ndo no ngina ukone foliars ila sina mindula si kwandika ya mbisi bila tuita starter. So utete se foliars. Na pe foliars ila si tuita IN ina nitrogen. Ndo nitrogen yete and then wanyo vegetation quick ya matu maingi na branches. Ngona alafu mweso tu that we need potassium ndo wa fruits na flowering kuna lazima weke NPK no ngina weke NPK ya amina kumetunda kana ina mala
no mala ni kana withi ni jongela mala na alafu inde nitede sentini wa itunda la farmness wetunda withi urojeka ni muvea muno Robert ndo na ngaito yes asante no nane to kwesa kukweta yeke no ndo notela sia ayemi muno nikenda ndo ise kana twande no nena ni mundu mawe ni muvea muno. Thank you so much. Na hindi mwana Musese ki ni kilungu wasia wa muhimu wena kwa Steven Mwama Mutango TV ilani yo ngwatani wa mukamba netu wa manya undu wailetekwe kana inana yaku ikakwete masio chumwa na chukite netukidhani tuikumana mutaalamu otwende na kunena nisia maundu uimi kwa huyu tiwa nesa na nikwendea usesi ya mwelu wa ilungula siati. Wasia wa muhimu.